Au ketanta suru kani chuk viziga giwan sku vinjuga na sku giwan ke na seisio kaniga piyangnya kani hega melukus tayal petasan sku lihuinya kani hega kemayal maha huai ruginalu na yaba utu kayal kani hega aring seraran lupira seng kawas kani lega gemelus sku rekisi na tayal kani 1952年，宣教士来到新竹尖石乡金斯堡，意思就是日头上早照到的所在。迄当时部落教堂还未起好势，族人的厝就是礼拜聚会所在。6个月，宣教士会早一根圣经去伫山顶，引领族人读圣经、唱歌诗。 mutu wak pekal ko kalang ga kemal maha rehai ta tiakan kira suhan ga hata semangus kakha ga hata cinsebu seiugan nah musas ku rehai leru nanu seiugan nah uji ku seisio 一直到30多年前，族人有家己的教堂，不过要起教堂这条路，竟然要开10年之久。 族人担任志工，因派石头，用手工搬阿妈土，教堂的壁土的大理石，甚至佫自花莲一粒一粒运送起来山顶。因的奉献代表族人对教堂的心意。 Nasa ko nugitami kwalay ko kyokai kaniga kulture haiga magaldiak ko petiyomis ko kyokai ka saing diak wala ko petiyomis ko ngasal mien kwara ko diak mien matiyaw samis ko yon ko kyokai haga samiru kwalay samis ko ka kwara ko valiak niya kani ko teok ko sumka zikang ka petuagan min laga musami pakavo musami fengkong dero yugun min pila ko ka osamin i fengkong kanilero osamin i remaus ko kyokai nanyas ko mahagya 除了心灵的寄托，教会嘛参与兴外土地运动，积极守护部落土地。金斯堡丰富的ヒノキ森林，吸引不少观光客。投资客财团嘛上好准准，买地要开发，都惊珍贵的像那资源会被炒了了。所以当时金斯堡和新光部落 联合发起草一丛树仔，陪一条命的口号运动。seraral kaniga semi lungan balai ku aring wayel benekis mendu kwara ku babaw kesi ru coro sitzi maki kalang kaniga senha inlungan ku rahjel kani auru mahani tabaji tarahjel lega iya tap kianuk ru musam pekyut ku timbahan tamahasami ru 千多年久的新木群，通保存落来。即阵佫用坐标来定位，代表金斯堡部落族人用家家的精神，世世代代守护这片山崖。 tegamil ku inlungan kani maha rahjel ke itaru kwara ku ingkasan takani kapiyang balay grahu na yaw nanu yasa siyan men inlungan balay ku giwan ke kani nanu yasa thoye ta hamatui ku tabaji rahjel hamatui tas ku giwan pelemukan ru giwan muah mahas kani psiowai ku kalang takani uji kani kapiyangnya kyokai ya sinahyan kani ru kenahan takani ka maskutuh sinahyan ki penahan kaniga maskutuh，信仰生活是合一的，才能够发展出行动，才能够实践信仰的理想跟目标。